Dobar dan, dame i gospodo, poštovani građani Republike Srbije, dobrodošli na otvaranje nove sezone tragikomičnog cirkusa Aleksandra Vučića koji se zove Nova Vlada Republike Srbije. Pred vama su poznata lica, dugogodišnji suvereni vladari srpske političke scene, ljudi koji se 30 godina ne skidaju iz vaših života, jer njihov jedini cilj da vaš život bude bolji, srećniji i da vas vode u srećnu budućnost. Evo, tu je sa nama neko koga ne treba posebno predstavljati, gospodin Ivica Dačić, novi bivši ministar policije. Tu su Bata i Ivica, jedan mandat on, drugi mandat Bata. To je čovek koji će sigurno brinuti o vašoj bezbednosti u zemlji koja je ogrezla u kriminal, kojom ne vladaju kriminalci, neki su i u vladi, neki su i na javnim funkcijama, u zemlji gde se deca izbacuju iz vrtića zato što njihovi roditelji nisu za SNS. Dakle, uloge su podeljene. Tu je i blagajnik Aleksandra Vučića, ovog najbogatijeg pozorišta u Evropi, čuveni gospodin Siniša Mali. On brine da blagajna bude puna.